Онтон таттыл уғыр республикар дүнен білдерілі біт олонқо декадаттығар аналлақ олонқо омуннақ соғынан ден интерактивный күріқтіхи болан аста. Манна бес команда кәлін елін кәлін түйісті. Олонқо муннақ солынан ден интерактивны күріқтіхиге егідейттен тырахаттан торы көлттен дайым атыттан онна ытык көлттен опсая бес команда кыттыыны ылла. Булан авып курдук наха шудукта булынна. Ол курдук элбэх нехелектер келен кытыннылар. Онна булана оголор баалар, оголор наха шуду билемнехтер. Улаханды жондар калсыбаттар эбит. Онда ту бу сорук буттен бу олонкону кеңегега жонга сергега таркатыйта. Онтука бу ситте жаһаныбыт. Олонқо ойулур жүхүннүр искусстваға қартыналары тайы, жолурер нүргүн батыр олонқо персонажтарынан қомулук оңору, олонқо музыка алыптақ айгетігер музыкальный түхімәк, интен датын биртен бир интерехіне кихинем сугутар түхімәктерге кыттаатчылар илин келин түхүстүлер. Бу олонко хүддәк интерехиней чапчики вопростар, оны ситиләхтә кытынныбыт. Кыттаатчылар бары дағаны сүрдәк бәлемнәхтерин билиләхтерин көрдөрдүләр. Ордук Жон активнайды кыттыбыта кихини вердер ден жүллүр сүбәверстәтеле санатын үлләһенне. Сүддәк көктәхтү кинтерехинеди колох биллибеккаста бу маннык терехини интерактивный онюну билиңге аныгы яга тетимигер сөптүбәһеннәрен осколаларга тыхка бары биттен ханага келли. Бу курдук сүрдәк ора күрүләк интерехине күрәхтеһи ытылына. Түмәккә кыйлаганан торы көл командата аттанна. Ольга Тарабукина, Никентьевина Куров, Саха телевидениете, Таатта.